Pozdrav i dobrodošli na moj novi kanal The Dead Gadget ili ti Ćaletove gadžeterije, gdje ću se baviti recenzijama raznih tehničkih džirabiđa koje mi zapadnu za oko, a možda delim to interesovanje sa baš vama, te se nadam da će svako moći da nađe nešto što ga zanima na mom kanalu. Za danas pogledat ćemo šta nam je to lepo ovih dana spremio Xiaomi, jedan od vodećih brendova ne samo nadaleko poznatih pametnih telefona, već podeljena pametnih takozvanih IoT uređaja, raznoraznih primjena, preko prečišćivača vazduha i pametnih svetiljki, do egzotičnih pametnih električnih automobila poput nesvakidašnjeg SU7 modela, koji je nedavno uzdrmao svet automobilizma, ali više o tome neki drugi put. Ovo je recenzija novopridošlice u rangu premium mobilnih uređaja, Xiaomi 15T Pro. Nekada davno, kada su se pojavili te modeli pametnih telefona, bila je to reč o dorađenim aktuelnim modelima trenutne generacije sa unapređenim hardverskim rešenjima. Kako je vreme odmicalo, analize su pokazale da ljudi nisu preterano zainteresovani da čekaju ili investiraju svoje vreme i novac na ove uređaje, te se fokus prešaltovao na kontrastranu i proizvođači su rešili da te serije telefona predstavlja uređaje sa alternativnim pristupom hardveru, gde će cene biti zapravo nešto niže u odnosu na vodeće modele, ali će sami uređaji donositi dovoljno ili skoro podjednako dobre performanse uz osvežen dizajn za tekuću godinu. Shodno tome, 24. septembra Xiaomi 15T serija je izašla na tržište u tri zaista privlačne boje, moka, srebrna i crna, gde je po meni lično najlepša upravo ova moka i po početnoj ceni od 72.000 dinara za osnovni model Xiaomi 15T i od 105.000 dinara za osnovni model Xiaomi 15T Pro. Varijante sa većom memorijom su naravno nešto skuplje, ali po mom skromnom mišljenju, za razliku od drugih konkurentnih ponuda, osnovne varijante su ovde i više nego dovoljne za svakodnevne korisnike. Kada pričamo o hardveru, neću mnogo da dužim. Za konkretne specifikacije možete pauzirati video ovde kako biste ih pročitali, ili za više informacije i drugačiju perspektivu možete saznati više od mog poštovanog kolege koji je uradio izvanrednu sopstvenu recenziju ovog telefona ovde. Dovoljno je reći da je telefon brz, pouzdan, lak za korišćenje i ni najmanje nevažno, lep. Ima lepe obline i siguran sam da ima onih koji će reći To ti bre kopija iPhone bre, aj čeraj. Ali to po mom mišljenju nije nikakva zamerka. Čak i naprotiv, ovakav dizajn mu samo pridodaje na elegantnosti i odličnom osjećaju u ruci prilikom korišćenja. Kako smo već na drugoj iteraciji novog HyperOS sistema, korisnici su već imali prilike da se naviknu na nove pogodnosti koje krase ovaj sistem, kao što je međupovezanost pametnih uređaja u vašoj okolini, takozvani interconnectivity, kao i ostale funkcije dostupne sa Android 15 sistemom, na čijoj bazi je zasnovan HyperOS. Treba naglasiti da nas već krajem godine očekuje nova verzija sistema HyperOS 3 i nadogradnja na Android 16, tako da će se mogućnosti ovog telefona samo još više proširiti. Baterija je dovoljno jaka da izdrži celodnevno korišćenje uz prateće aktivnosti poput besciljnog gubljenja vremena na socijalnim mrežama, Gledanje filmića i serijala u nedogled bre, aj biš sob. Igranje tih igrica koje ti ispiraju mozak. Toga u moje vreme nije bilo. Nemoj si da nemoj. Naravno, ukoliko se malo više opustite i zafali vam čorbe, tu je punjenje od 90 W kome je dovoljno svega par minuta da spasi dan. A kao šlag na tortu, tu je mogućnost bežičnog punjenja do čak 50 W, naravno sa punjačima sposobnim da iznesu tu snagu. Zamerka, naravno, volao bih da je uključen i sam adapter uz telefon, ali kao i kod mnogih drugih telefona današnjice, ni ovde to nije slučaj. Dve od po 50, jedna od 12 i prednja od 32, naravno megapiksela, nagoveštavaju vrhunski kvalitet fotografije koje ovaj telefon može da napravi. Radije nego da vam pričam o tome, ostavljam vam ovde par uzoraka, jer jedna slika vredi 1000 reči.
kako izgleda snimak sa prednje kamere Xiaomi 15T Pro modela. Ujedno možete da čujete i mikrofon, odnosno kvalitet zvuka koji ova kamera može da uhvati. Da rezimiramo, ovo je jedan izvanredan uređaj koji nikoga sa kime sam imao prilike da prodiskutujem nije ostavio ravnodušnim. Što zbog svog izgleda na prvi pogled, a znamo da su prvi otisci itekako bitni, što zbog vrhunskih performansi, odličnog ekrana, izdržive baterije te i pouzdanosti i naravno odličnog seta kameri. A usled predstojećih unapređenja bit će samo još bolji i bolji. Biću iskren, razmišljam da poklonim svoju 14 Ultra i uzmem novi 15T Pro. Ipak je on onaj pravi. Hvala vam puno na gledanju. Ukoliko vam se dopao ovaj video i želeli biste još ovakvog sadržaja, slobodno lajkujte, subscribeujte se i pratite moj kanal za buduće izdanja. A mi se vidimo sljedeći put.